Medicina ne može toliko puno da se promeni kao drugi fakulteti i dalje su naše knjige najveće, najobimnije i onaj ko voli nek izvoli. Možda nam fali malo veća praksa što se tiče vežbi, znači kliničkih nekih predmeta, ali to tek dolazi, tako da mislim da će to sve da dođe na svoje. Imamo potrebu da iškolimo one koje ćemo mi u sistemu voditi, kako mi to kažemo, u karijeri, omogućiti im da odmah po završetku studija dobiju posao, da urade, odnosno da rade jedno vreme u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i nakon toga u svojoj karijeri napredovati u skladu sa svojim interesom, sa svojim mogućnostima, u skladu sa potrebama sistema i naravno u skladu sa rezultatima koje ostvaraju tokom službe. U ovom slučaju, znači, njihova dokumentacija doći će najpre komisiji za akreditaciju, ovoj ili nekoj drugoj, kada se za to steknu uslovi, odnosno kada oni smatraju da su ispunili sve uslove koji su od njih u rešenju o aktu upozorenja zatraženi.